Πακέ και δικέζω και δίγα βούπα βούγα δικέζω και ζώδι και ζώνη και ζώνη πανιπαζώ νιπανιζω πανινιζω ζω και ζωνίζω και Παρθένε. Αγνή Παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Παρθένε μη τυράννασα, πανένδρωσε υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπρότερα. Άρα παρθενικών χωρών αγγέλων υπερδέρα. Φωτός καθαρότερα. Των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα. Οι άγγελοι δοξάζουν το Θεό λέγοντες δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί
braće i sestre, poštovani prijatelji pisane reči. Dobrodošli u večer posvećeno romanu Svetlosti senke i njegovom autoru, proti Jasličkom, Hadži Ivanu Milanoviću. Večera smo sabrani ne samo oko jedne knjige, nego oko jedne duše koja zna šta znači boriti se između svetlosti i senke, između greha i pokajanja, ljubavi i žrtve. Ovaj roman nije samo priča o porodicama, tajnama i sudbinama koje se prepliću kroz vreme. On je svjedočanstvo jednog traganja za istinom, za korenom i za onim što nas sve čini ljudima pred licem Božijim. Svetlost i senke nas poziva da sagledamo u dubine svojih života, da ne pobegnemo tame, jer upravo kroz nju se rađa svetlost. Kao što stoji u Svetom pismu, i svetlost u tami svetli, i tama je ne obuze. Zahvalni smo što večeras imamo priliku da čujemo reč autora, da osjetimo dah njegove misli i snagu njegove vere. Sa nama je i otac Ljubivoje Radović, krstonosni prota i penzionisani paroh slavne nam Lazarice iz Kruševca i autor knjiga beseda Tvoje od tvojih. Želim dobrodošlicu u ime svih nas. Pozdravljam i dragog nam gosta, nadaleko čuvenog oca Petra Jarakovića, protojereja i paroha u Belovodskog u penziji. Neka ovo večer bude blagosloveno, neka nas reč sabere i podsjeti da u svakom čoveku, ma koliko život bio težak, postoji iskra svetlosti koju Gospod nije ugasio. Dobrodošli na promociju romana Svetlosti senke, romana koji nas podsjeća da bez senke nema ni svetlosti, kao što bez stradanja nema vaskrsenja. Sa nama je i večeras naš crkveno-varoški hor, koji ovom prilikom pozdravljam, koji nas uvek svojim milim glasom i pesmom razdaljuje. Dajem reč ocu Ljubivu. Ne mogu da sedim dok se vama obraćam iz više razloga. Prvo, zbog značaja ove knjige koja je pred nama, o kojoj treba da se kaže koja reč, i o čovjeku koji je tvorac ove knjige, a onda i zbog svih vas koji ste se ovdje sabrali da budete učesnici na ovoj duhovnoj gozbi. Davno nekada u ovim krajevima sam bio sveštenik. Ne baš ovdje i ne tako daleko. Bio sam u Lukama, potom u Ivanjici i na kraju u Kruševcu, ali i to pomalo potvrđuje ovo o čemu otac Ivan govori u svojoj knjizi. U jednom manastiru živjela su 3 kaluzera i imali su običaj, u stvari zavet njihov, da za usluge koje čine vernicima ne uzimaju ništa za uzvrat. Međutim, ćerka jednog cara se razbolila, u stvari duh zla je obuzeo i saznao je da niko ne može da mu pomogne osim tih monaha iz tog manastira. I kada su oni selili njegovu ćerku, on je rekao da mogu da traže od njega šta god hoće. Bilo šta što njima treba u tom trenutku, i oni su rekli da imaju zavet da ne uzimaju ništa ni od. Na kraju ih je zaklao imenom Svete Trojice i tražio da uzmu makar 3 dukata i ostavio im je te dukate. I te noći iguman je imao viđenje, video je jednu ogromnu njivu punu korova razoraznog
i silan svet koji je čupao taj korov, a neki krupni crni ljudi sa bičevima u rukama stajali su i nadgledali su rad i koji god prestao da radi, podignuši se, dobije udarac preko leđa. Igumanu to nije bilo jasno i bio je začuđen tim svojim viđenjem. U jednom trenutku čuje glas: a ti, zašto ti ne čupaš? I u strahu da ne dobije udarac, on se probudio. I tada je shvatio da kada uzimamo nešto od nekoga, mi u stvari uzimamo sve što je njegov, uzimamo i njega i njegov greh, a ne samo ono dobro koje nam je dao. Na neki način i ova knjiga govori upravo o tome da mi kroz gene ili kroz nasleđe ili bilo kako da to zovemo, uzimamo sve od svojih predaka. Mi jesmo u njima i oni jesu u nama. I otac Ivan o tome izuzetno dobro govori. To je kao kada gledate ženu koja tka i vidite kako ona tka cijelim prekrasnih boja, figura, cijelim koji predstavlja savršenstvo, ako o tome možda se govori kada je u pitanju stvaralaštvo. Jer imao sam prilike da vidim kako se to radi, gledajući kako žene u Pirotu tkaju cilimove i da vidim kako dušu svoju unose u tu svoju tvorevinu i u tome jeste lepota i veličanstvo i snaga tih cilimova, kao što je lepota, snaga reči oca Ivana u njegovim delima, ne samo u ovom romanu, nego u svemu onome što je do sada napisao. Sa nevjerovatnom lakoćom on proniče u tajnu čovjekove duše. A to može samo čovjek koji ima duboko usađenu veru u sebe. Čovjek koji ima Boga u sebi. Čovjek koji voli čovjeka. Čovjek koji zna da sve ovo što posjedujemo jeste dar predaka, dar Božji, a u isto vreme se sve završava na groblju, kao što i njegova knjiga potvrđuje. I u tome jeste snaga njegovih knjiga, što on pokazuje u stvari kako treba da se živi, bez obzira na greh koji nasleđujemo od naših predaka, bez obzira na grehove koji sami činimo, mi i dalje ostajemo slika neizrecive Božje krasote, jer smo u toj lepoti sazdani. Mi nekada nismo sposobni da vidimo lepotu čovjekove duše. Zato što, kao po pravilu, zbog sujete, zbog naših slabosti, mi mnogo lakše primećujemo grehove u drugim ljudima nego dobra djela. Na sve ono što nam se događa tokom zemaljskog života, mi i dalje ostajemo slika neizrecive Božje krasote, jer nema toga greha koji može da pomuti tu prekrasnu ikonu Božju koja se nalazi unutra bića svakog čovjeka. I to je snaga svakog čovjeka. I to dobro primećuje i osjeća svim bicom opasna po čovjeka, ali je to jedini put da dođemo do prave istine. Jedina prava istina jeste Hristos Gospod i jedina prava istina je sagledavanje Hristove ljubavi. Jer Gospod kaže, po tome će se poznati da ste učenici moji ako imate ljubavi među sobom. Jer Hristos jeste Bog ljubavi, Bog istine, Bog koji želi da se svi spasimo i da dođemo do poznanja istine. A dolazimo do poznanja istine ako se suočimo sa svojim slabostima i sa slabostima svojih predaka. Jer nema porodice u kojoj nema nešto čega se mi pomalo i stidimo, pomalo bojimo i pokušamo da zaboravimo, a to u određenim trenucima zna da ispliva na površinu i da vidimo u stvari da
treba da se uvijek suočavamo sa prošlošću i sa grehovima naših predaka, da bismo na taj način spoznali istinu, spoznali samoga Boga, Boga ljubavi, Boga koji je došao da spasi ono što je izgubio. I to je razlog zašto su knjige, pogotovo knjiga Svetosti i Senke, koju je napisao otac Ivan, duše korisne, spasonosne i potrebne duši svakog čovjeka, da bi mogao da nađe pravi put, put Hristov, put spasenja, put koji vodi u život vječni. Hvala. Visokoprečasni, časni oci, poštovani prijatelji, poštovani ljubitelji lepe pisane reči, evo ja za početak sami pročitao bih prolog iz moje 6. po redu knjige, znači iz romana Svetosti i Senke. A kasnije ću nešto da vam kažem u drugom dijelu o samoj knjizi. Tajne koje vekovima nekada ostanu da spavaju ispod površine, zakopane su duboko u srcima onih koji su ih nosili. Neizgovorene reči koje tiho odzvanjaju u praznini, te tajne nisu zapisane, nisu prošle kroz ruke sudbine koja bi ih olakšavala, već su postale teret generacija. Krv koja teče kroz porodične vene, nepomirljiva sa sobom. Negdje između Svetlosti i Senke, između grada i sela, između onoga što jeste i onoga što nikada nije trebalo da bude. 3 duše lutaju, svaka noseći svoj krst. Sudbina im je šapnula davno, ali nikada dovoljno glasno da bi ih upozorila. Na izgled različiti putevi sada se stiču, kao reka koja traži svoje more, noseći sa sobom ostatke prošlih života. Prvi rođak, čiji je korak tiši od posle olujnog predvečerja, nosi u sebi reči koje mogu sve promeniti, a možda i zauvek uništiti. Osjećaj neizvesnosti i sudbonosnih izbora lebdi u vazduhu poput magle nad vodom. Ne vidiš ništa jasno, ali osjećaš da je nešto blizu. Blizu, a ipak daleko. Ona je istina koja teče, ali se ne može uvek vidjeti.
Svetlosti se pale i gase tiho, kao da se plaše osvetliti puteve koje vode unazad. U vazduhu je miris nečega starog, nečega što se nije promenilo ni s protokom vremena. Zaboravljene reči šapuću kroz napukte zidove, dok vetar nosi prastare tajne koje su odavno prestale biti samo prošlost. One su sada prisutne u svakom pogledu, u svemu što ostaje neizrečeno. Postoje li volja? Je čekao svoju nikad viđenu sestru na aerodromu Car Konstantin u Nišu da sleti iz Bazela. Ona je samo 3 godine mlađa od njega. Da li će je poznati? Pitao se. Nemački ne zna uopšte. Da li će njegov oskudni engleski jezik moći da odgovori zahtevima? A kakav je njen engleski? O njoj ne zna ništa. Poznaje je po imenu samo i da je kći njegovog strica koji je poginuo u Cirihu pod nerazjašnjenim okolnostima pre 40 godina. Zapravo, on sumnja čak i u to. Rođena je kao posmrče. Ona je nedavno ostala i bez majke. Sada na svetu nema bliže rodbine sem Milana, koji želi da je zagrli. No i u Milanu se rađa sumnja. Pitanja postavlja sebi. Šta se krije iza svega? Zar je trebalo 40 godina da prođe da bi došlo do susreta najbližih? Šta mu je činiti? Kako ostati dužan svome rođenom? Sve bi bilo lakše kada bi mogao s nekim da podeli nedoumicu. Otac mu je zalegao pokraj svoga brata na groblju, jedan do drugog.
Drugi rođaci su ga savjetovali da ne ispituje ni istražuje, jer može to traganje na golemo da izađe. A on nema mira. Veli im da ima terača iznutra koji ga nagoni da stvar načisto istera. Došao je čas. Možda da, a možda, o moj Bože. Pred vama je knjiga koja nije samo priča, već put jedne duše kroz maglu, kroz tišinu, kroz bol. Svetlost i senke. To smo svi mi. Između onoga što jesmo i onoga što smo mogli biti. Ovo nije roman o drugima, ovo je ogledalo. U njemu ćete možda prepoznati lice svoga oca, svoju majku, brata, neku davno zaboravljenu ljubav ili svoju sopstvenu senku koju niste smjeli da pogledate. Pisao sam ne o sudbinama, već o traganju. O traganju za onim što ne umire, za istinom, za oproštajem, za ljubavlju. Jer znajte, čovjek ne živi samo od dana koji prolazi, nego od uspomena koje ga uče šta je Bog u njemu. Ova knjiga rođena je iz ćutanja. Iz onog ćutanja u kom čovjek razgovara sa sobom, sa svojim precima, sa svojim gresima. Iz onog trenutka kada više ne znaš da li se ispovedaš ili se braniš. Svetlost i senke, nije to borba dobra i zla kako se često misli. To je borba čoveka sa samim sobom. Jer senka nije tuđa, ona pripada svetlosti. Bez nje ne bismo znali šta je obraz, šta je lik, šta je put. I tako, dok sam pisao, čuo sam glasove predaka, čuo sam šapat zaboravljenih grobova. Čuo sam plač jedne sestre i molitvu jednog brata. Sve to što život ume da sakrije pod tišinu. Izdavačka kuća Ljubostinja ponela je ovu knjigu kao sveću kroz tamu. I nije slučajno što se zove tako, jer bez ljubavi ni svetlost ne gori dugo. Neka ovaj roman bude moja sveća, zapaljena za sve naše koji su prošli kroz tamu, ali su u sebi sačuvali iskru, za one koji su znali da bez stradanja nema spasenja, da je život najveća ispovest, a oproštaj najveća pobjeda. I ako posle ove večeri samo jedan čovjek u sebi osjeti da mu se negde duboko u duši upalila jedna mala svetlost, onda je moja misija uspela. Hvala vam što ste došli, ne da slušate mene, već da posvjedočimo zajedno da je u svakom čoveku, ma koliko bio u tami, još uvek moguće pronaći tračak Božje svetlosti. Zahvalio bih se na samom kraju i domaćinima, dakle Domu kulture u Lučinima i mom kumu ocu Daliboru i direktoru hotela i svima, dakle, koji su se potrudili da ova promocija bude baš ovdje. Zahvalio bih se svima vama koji ste došli da ispratite ovu promociju ove knjige, jer zaista da nije bilo vas, bilo bi besmisleno i držati ovu promociju. Zahvalio bih se ocu Ljubivoju koji je ovako lepe reči uputio na moj račun. Zaista hvala. Da li sam zaslužio, ne znam, Bog zna. Verujem da i volio bi da je istinu govorio.
da nije, pa nije imao potrebe drugačije da ne govori. Dakle, svima vama hvala. Eto, drago mi je, zaista mi je drago što sam večeras sa vama ovde i što ovu noć ovako smo zajednički podelili. Eto, nadam se da ćete otići kuće, a da ste bili bar malo oplemenili svoj život. Hvala vam još jednom. Evo ja još jednom na kraju da se zahvalim na autorima knjiga, svima koji ste danas prisustvovali ovoj promociji. Autori knjiga će ovdje potpisivati. Knjiga Svetlosti Senke je 1000 dinara, a Koje od tvojih besede 1200, pa ko želi koje mogućnosti. Ja imam repliku, imam pravo na to. I na kraju jednu poslasticu, Angelina Milošević, zato jednu pesmu.